And him before say education is the key to success. Say onipa bi abra bobesin yie obetumi atena se e wo wiase anigye mu a age se wonya nteteye a e free school mu na wonim say school bi e wo asantema mu a ne tebia no anya kura enne se sie baabia meginan eye twede DA basic school na ye ko ne akohwese de school yi ne tebia esitie medin e de kwame awu animfo yenko ne yenkohwe ye beduru hai ya hu say school for nkra no worship a omo tuntum nyame yenko ne yenkohwe kakra ye ba ya ne awura classrooms no yenkomra Sadia mekaye no twede DA basic school mu ayaba no ye ne mpanimfo be twetwenkomo ye di kan ye ne headmaster Owura Gabriel Chibu akodua kasa senke pese ye ne di hu nkomo na wo se GES emra ema no ho kwan saa enti ye behwe se ye betuma nya mpanimfo e wo school mu ha ana akyerɛkyerɛfo ni bi ne wo makasa manya mentie se canopy e wo han eno ase na akyerɛkyerɛfo no hia eye meeting ti ba hu teacher ni ba ko wa ha say oda roma ya chiawo afom ti say me di de kwame awu animfo na udin de say from kwadwanimu o kira de wo school yi o kira subject be me kira computing wow ye pese wo de ye call rounds na ye hwe school yi said ye tie ye nim say school ni ye twede DA basic school ayesa me da say ye wo say school yi ne tebia no ye bibia wo ho pa ye ba ye hwa ti de ye call rounds na ye class 1 we ye started class from 1 no start free hasi dan we mu na class 1 for no enkra no egu da we mu na class 1 for enkra no enum na omotena sua de dan we enum na mu teachers mu gina mu ade wow enti ma hu san chance ni bi atutu pa ne ade etutu kra chance na PTA for na ye yadoma eja 2021 no omoton chance kakra omune eye kakra ma ye na eja wow enti ensu oto nyina motim yatim ensu oto ayatim enkra no pia kogufa na ensu no nso enyunu gufa nti de tie wa hanom se enti de se ye bewura ensu tobrem na chese ebeye diama ye nwura classroom mu na ye hwe se de esitie enti ye nuanom se de ye di aka no twede DA basic school mu na ya ben classroom na ya we say enkra no wo worship wo mu worship nti ye be wie nkomo no ma ba classroom na afa ya hwe say na ahate class 1 no in class 1 ni wow se wo hwa efom ho nyina tutu efom ni nyina na atutu bebre ana mahu se enua no so kura ye de board dan no so no ache ntini nyina pro enua ni nyina pro ensuo no eto a ebegu honom no ti amanua no honi nyina pro enua no ana pro no ana chance no so atutu ama enado ni bia piepie nti ama kwan so da chance ni wo ye tokro no a aha bra ni sei na behwe se wo enkunya kran so so ni sa teso so nye aye se du fochie dua na ye de aboso na ye se du fochie wow ana edane mo so no so kra se atia ba fom nokre kwatena na edamu no atia ba fom pa wow tia ba fom enti enumu ana nkra ne te da bia esua bi ye future leaders on be doctors judges na da bi omote teachers presidents adwada kwesi fiada ne de no omote wow na ade enso na ewo hai ma hu se mpoma no se de ne te bia te ejaba bia yesi nipa benu ana ba se be hia bia na wudi ni ba ko wo ho enti PTA for na ye kantankantan na anu e ba ne wo ne magu cupboard yi ye ba na so mo aba bebu window no abie we sei no aba be yi akronfo aba be yi ne ma nyina afri cupboard books aban de bre ye ne ade madam ba ko laptop shi ni nyina o mo atam de ko abusuafo me edan no so na apai sa no
Twedie D basic school emu ne we hwedan akrake ama se nyame anya domo a na se mframakase bo anansuo to a wan hwa Ghana yentie tiasem de enti aban ebehwe ama Twedie D basic school mframa be fadan yi so apagu ama kraki dan be buakum nipa ansana wabeya na edie na Ghana Education Service for ye edie na Twedie atwoma kwangoma District Assembly edie na Ministry of Education edie na Ghana government class 1 na yewe yenko another class na yenhwe ho so se de etie class at trust you see class 2 we see a class 2 on cry the name what to wow na say na PTA for ebegu mu maaye na em say cement kra ansha down kum because of skani school yi mo ebere and say da bia e ba age say di nsuo na class 2 no so ayaduru no menu abehwe edua ya ye de board dan yisu yi na apai ahana gia bafom ama edua na bu ama apan na pillar so support no ye mfimfiri die ba kun eyedua enti sabe se enframa bia na odin ba se edan yisu bepa ne tebia na nye papa kra yenko another class na ne ho so yenhwe se de eho etie enkura itim futuro mu emfuturo pa se yenua no ma yehwe ne hu ne ye ya emfuturo nie emfuturo mu emfuturo mame ahaya na motena sua de ahaya ujina class class 2 ahaya na musua de emfuturo ni mu a ensu oto ahaya na ye moden aboye ensu oto abomo awi ebon so ehimo wow within the same Enjo Kosiachema. You master's office. Aha, master's office. Wow, okay. Master's office. Master office room. Baby, you do here. Aha, JHS2. JHS2. Ah, you do. You know, so mon share said the chance na ye. Ebusuafo Opemsuo TV ye ha ye ni nkasem. Edan ni nyina wo hwe ha no so a edan ni moso no ade abam asenke ama esomoso ni nyina hwan abafom. Ana omudi bia edua bia support no mfimfini ena nchance no so no ebie tutu ama wo hwa a ewiem ena ewo hoyi mini abra ewiem ena ewo hoyi wohu nchance ni nyina tutu ena dua no so ahunu ensuo na guso ama na hunu enti sabi o sankrat classroom we mu esua de a na ensuo tokese a edie ena besi sensie ya aha monhwe ena yigui tobo se wahu edua na ye de board na yesuei ena ahunu o miso mu na aprugui eno na dahai bibia support no bio edi se mframa mpo fa mohwe ena do ewo dua ni mu nyina tutu edi sei ena Twedie D basic school etie se Ghana ban huni Ministry of Education hu bia na atwoma kwangoma District Assembly hu ye ya Opemsuo TV ye ka kire ne se suku yiti bia na ehu na aye owuo apakan a ye wura ensutobremu na mframa so ebefei anhwa ye nti asem de enti empanifo enya hu bibi se de me kan ye no enua na egusu ni nyina dodo na apro dodo na ene dynamos wono so atwea bafom baby e woi de omo plaster kakra na so emfuturo no da so e wa ha emfuturo da so wa ha pa aha nyina ye emfuturo na mu na yewi etidie na aban e ya fa ho ye nko ada class ye be wie na school fo nko da na ba na ye ne omo atwetwe nkomo afi class we ye class be we so ye another form 2 class omo do so nti a che omo mu mienu ti ba ko na e ko ye ne ye A na we ye B aha no so wo hwe adan no the same thing said the other class tie no sa na hanso etie aha so no enchanse ni bia pepa atutu sa ekwan ben na how do you feel
said the state of the building it's you know much na they assign na we feeling eja wo be se ya adwuma wa akwafa to ho so na wo hwe ye nuanu mu bia wo wo ye kuro kasiem na wo hwe dan o mutini ade na hwe ya ya ne ra twade enye kuro kitwa enye kuro kitwa de twade enye kuro kitwa de na school ni te bia na na be ye kuro kitwa na hwe school yi so wo kwan ho pa enti wo tie du ba bi kura wo tie pese obi fro video call crunch me mfa if say dining ye say wa kra wo yere ne wo ma afirifie say wo ba aba be ye adwuma na wo ba na say dan rom na aba betena sebe dako ye wa ha na ebukura sebe akobukura akofa enti ba say ensuo mu na kese pa ye he na madie na moye ensuo mu na kese ya ponkra no o se ya ponkra no mo ko na say toto ye wa ha dia class we dey ensuo ne to a efa enchansen na wo ho ni nyina abem eba inside aha ni boba nti eboba na chesa ha na tia enua na bua ma tia ma fom nti eboba ensuo ne fa ha no mo sei na enu na guda wo eba sa nkura no so nkura no ye pamo mu nyina do mu kogu emena mu ho no na omu akwa akogu efa baako na ensuo no so egu efa baako e wo saa dan eti ha ye Ghana ba bi ejina ye Ghana aha so ye municipal capital atwuma kwa ngoma municipal capital wo ebia empanimfo nya hui enti ebewie ne yede ho asam betu dia wie no na omate amomotu ho anamo na mo hu sa aban mu empanimfo bi aba ha DC MPs former government na no otiso no nanado time no na eja oye ye mo asan komu ba be ye edan bi amaye na omusi 6 unit classroom ma ye de enua gu so na free 2021 omudi nua gu so ne ade ayento bia nka bi ama nua na egu dan ni so nyina no nua na egu dan ni so nyina apro na no kra ni gira mu bobo be won se nua na te egu akra ba akona so a ebesi na akra ni ntimi ma school bi wow akra ni ntimi ma school ye be kwa correction no baby a ye wura high class high form 3A aha kra de nkra na konsuo egu ha video mabra enkura na konsu agu anwea no ne mfuturo no so sabahu aha nti wo makonsu agu so na asa ha na mfuturo na kofom kakra enti ha na pa bia enkura no de nsuo pete so anopa ene awia we be kakra no ne mfuturo na asa aba enti ebo 12 ko na no mo asa omo bucket ni si e kire onom no bucket ni aha enti 12 ne boy na no omo akwa akobu nsuo na omo de aba be pete Opemsuo TV ahwefo Twedie D basic school anopa bia nkura ne basic school mu di nsuo pete classroom ho ansa na o matana se e na awia so omo ba omo di nsuo pete bucket a nkura no e di ko nsuo eniwe kura de nsuo ne kakra wo we 34 bucket no e na rubber we wow na chese enye afei e program so da gate na no kra etu afiri ho etu won hwe se de e dan na tebiate medical ka kira mo se enua na e bo school dan so nyina no dodo na apro enti sa wo hwe se adua we a e bo so ya apro ameno kra mu ache bienu e fa na fa so dafa sa aban mu mpanimfo hu ya e die na aban mu mpanimfo ye e die na DC a wo abato mpaso yi so ye edie na MP a wo hanso eye ye de atene be ya nsuo no etene ba emura class a enti sa blog we e na mo de atwene ha ye de atwene se de nsuo no eta entimi ewura dan ni Asante region ye wo no Ghana atwoma kwa ngoma municipal capital aye district on aye municipality capital suku e wo ha ya aban suku wow Twedie D basic school gate na no ensuo to teachers here the blog we eto ha no ma pa bia kan wo se de be ensuo no monwura classroom we ti say e na hatie sa enrollment ti say teachers no e bia parents no enam the state of the school into mu yi wo ma free ha ana assessing as at 2021 no na JHS no kwanu kuta population be 330 wow be nani na me no ka se population is what am aba be do 202 eh asem na je se de ha etie no mehu se teachers ni bi so tia
We no ye JSS no JHS teachers. Staff common room. You went to me and tent na. Tent na so be tell. Baba bo ne sesen wo. E wo ha. Teachers ye mama adwuma ye da mo se mo ye adwuma pa. The state of the school building no ne stature said the structure net here so moye a dining mu cracks be bray wo hwa ha asaya pai bio ase ni sei oh dan yase ye hu se apai amalai e ne da ase saa no we de mo de mani ahu enti state no dan no gira bra no enye say enya yi kura na ka Ghana Education Service to school ni mu na nka wope ba bia man kura na kwa enka beboa efiri say e dan no te bia sesi ya no metumi aka say nye a esese ye man ye nananom no ye nkoda ebem e dan ya no da crack ni wo na crack firi soro ha enie e na apaya ba besi fom enti se mframabo na nsuo kese bi to a anhwa a emwa pillar yi so the same thing a crack ahanso a crack ahunti e dan na te bia no de ebusuafo enhyenkunan ekwan bia so enhyenkunan ekwan bia so edan no musi ye na ha na nua no mode ye pillar edua we e na ye pillar e support dan na mo hwesa de edua no etie me so mu e na epuri ye pillar na aso dan ni mu no eni o obi a wonim building eni so bia nim say edan bra nyina so e the pillar and the foundation. Yeah. Pillar no ne foundation no na edua pillar bo hwesa de etie eno so na edan ne moso no esom no correct enti semframa fa wan hwa ye ntia asemde Ashanti regional minister Asante Memusuafo Minister for Education Ghana Education Service Saman tuwa na mo amfa suku yi a Ghana ye ntia asemde enti yesremo muntua na mo emfa homaye ye ko ne ani akyerɛkyerɛfo ni bi so akɔtwetwe nkomo ani esukuufo ni bi edan ya empanifo si ni fofora omudi nua gu so amana pore eye de edan ye wa ha 2018 ena aban pamu empanifo DC ano wa honorable prince eba ha ene ne get fund for empanifo bi be promise so mbe si den amai ena eja omu ekate sword no ena omu de asobo for eja omu de niema egugu akwan na omu pagya ko ya ma eduru se ne eduru ema omu di nia begu so 20 after covid 2021 mu honom omu di nia begu so plaster ya omu besusu nchanse ni nyina eja ni so omu de nchanse no ebegu so if it 2021 March ebe si ne se netie omo si dan na wi edi nua gu so omo de nchanse ebegu so ah we ni ye 6 unit classroom omo de JHS no enua ni nyina na asai wo dan yesu wow nyina asai enti we ye betumi aka say causing financial loss to the state ana every say school dan ya plaster ni nyina wie na ye di nua gu so a ye de nchanse ebegu so eni part na ho ama nua ni nyina pro e wo twede DA basic school abusiafo ye ne assemblyman e betotwe nkomo na ye ne aban mu panifo so atwetwe asem yi nkomo enti munko so na monhwe ye. Good morning, class. Good morning, madam. How are you? We are fine, thank you. And you? I'm also fine. We thank God. Sit down. Thank you, madam. Abusiafo nti ya ba classroom ha madam bacho within the same Bacho me de Matilda, Sunkwa Matilda. High class eh Bacho high basic 2. yes enti ye future leaders ye doctors ye nurses ye judges ye radio presenters ahemfo Ghana wo mo da ache a omo class ni abeto mo hai madam state of the school yi tebie any classroom ya wo mu ye hu sem futuro bebre ne wo hai o feel say Bacho me da se pa me nua be ma. Your classroom situation ne die. Na me animu ni emwa emma adesua ne adekire no enkoso.
ade no de ye kire pa teacher for ha nyina ye boye ho modern because nkra no ne ye daachi ene Ghana ejapade na so classroom no emwa oba ye socks hyehyɛ ye bag mu ye hye socks na ye de akire ade eduru ewia no pa be hu se ya petipeti ha se ya mpeti ha nkra no nante na mfuturo no ebogu omu so saa eduru ewia kra de a ye ntimi because omu free break ne ba no omu nyina ewure mu at once na once mfuturo na just say you su nose mask enti no ema ye ho akire ye na ye dexis ni nsusa nkra no te so tutu akonya ni sa we mu te so ne omu te so 3 ti eduru ewia omu ho sa ye fi because ebi squati obi wo ho akonya no onkoso ti ade se wokoto be huna no hu nyina aye fi ti parents no kwa no kwa omuka che parents no ye ho aye fi ye dem wo ye mfuturo ti parents no eba ebe hu se o eyampa ebi ya me ba ne ba na wo ka ebidu time ebe pon no ye teachers no kwa ya horo ye ho a ye ntimi enko fie ade se ye horo we bebi aye woni nyina eye mfuturo nti classroom ne de madam se wo kira de na o je wa home ana se wo marke enkra no a efan na wotena madam ya wo class he ne desa o marke eyi wo so no se de mensam tie ni na ye pese amanfo hunu se de ye kan ye no kure enti moma ye hwe sese he emfuturo ni nti mo hu se de mensam aye emfuturo a ewo teacher ni a o kira de ewo class ha ne desk ni ye maame akonwa nso ni akonwa no ba akonso ni na mo hwe se de akonwa no nso sote he efi nko a enti se Ghana Education Service hu na se Minister for Education hu ya na Municipal Chief Executive a o ha nso hu ya ye bona mane se te bia suku we mu na nye ento munya hu bibi madam condition we no am affecting enrollment ana about affecting enrollment pa research de oba twede a say cry the year district na ye na no yet so but menam say condition no ain't no kra no bebre no enter school obo ho a wonja you but Oma oba wenya baby ntina oba ne hu ye fi enti wo makra obisa parents us me ba ne se oba emfuturo ho oba wenya baby ntina wo de madam mema naba ti akra no kokotine fi a obeba no na yasan afia de na je se de na wonimu no yiwe asan akofi esa na ha adwen madam yedase monko so na monya adwuma na yesre nyame nhira de mamo akyerɛkyerɛfo bi ti sɛm a mote classroom a eyi wo wuo afidie mote classroom a efi emne mo mote classroom a wo ba je se wo de socks ba ansa na wotumi akyera de na wo kwa je se wo horo na ho ansa na wa kyera de nyame nhira mo minim se mpanimfo so ebetumu ana mo yedase Good morning, class. Good morning, sir. How are you all? We are fine, thank you. And you? By God's grace, I'm doing good. Sit down. Thank you, sir sir. yedase Smedase. ye ma omoni adwuma yesre nyame nhira ne bambo ene na ho de mamo akyerɛkyerɛfo te sɛ mo a mo classroom a ne tebea nye awiaba a mo huna mane ne nsuo ton so a mo wa mane mu me pa cho class ha no wo yi teacher ni how do you feel wo feel say wo kyerɛ de your classroom if you say wo se dan no nyina papai enchance ni mo biebie enua na eboda no so bebre yahunu a ebubu ensuo ton so yesi enunu gu class ya say na wo feel as a teacher We dey me da wase so mama kunya say mitimi ka me bi mfa the situation of the school and as school no tebia say the ismitie de wo kan de me bra nyame wo hira wo pa say madwere ye ho ama ye sa akunya no ete sa ha ya wo de ahokyere bebre na ye wom e wo classroom ha ye di kan classroom ya kora ye classroom a esum wo ha se in case bia ada ewia no anhye da mbo no na ha esum tibasa wo twere kora nkra mom wo akiri no omu hu board no so ye eno kora so akiri ne hwe a ye wo ha bebre tutu portals bebre
ɛno yɛ tie mu yɛsi all students bi na yɛ moa ɛbɛyɛ bɛtete mu de ma yɛ ɛsɛ hwɛ ayasa atutu ebiem ɛna afei nso so yɛhwɛ nkyɛnse a nsuo tɔ a ne nyinaa nwunu sɛ case nsuo tɔ ayɛ sɛ mankrɔ mo wɔ akyiro no nyinaa bɛɛ ne mu yɛha nyinaa enwunu tiktok ɛsɛ saa sometimes no yɛ free class ya koraa na kyɛ sɛ adesua no ntimi yɛ dɛ ɛnkɔ so ti yɛhwɛ deɛ classroom ha ɛkɔ no deɛ a yɛfa difficult pa so sometimes deɛ ba yɛ try sɛ betimi ayɛ maximum best sɛ betimi deliver de ama nkora no nti yɛha yɛ pa sɛ situation ya wo mu akyɛ because nyɛ nɛ me ba ha since 2018 ɛnyɛ nɛ so yɛ ba situation ya na ya manage atena mu saa bɛpem damre nti yɛbɛsrɛ sɛ maba mba yɛ mmoa no deɛ sɛ mmoa betimi afiri mu aba yɛde aseda ɛbɛma mo pa na me pa kyɛ situation kakra me hu no wɔ school ha yɛda ase na affect nkora na de sua anaasɛ enrollment ana me pa kyɛ wan affect wo mo kakra ɛfiri sɛ yɛba yɛ desk no yɛnkunya na yɛ ni bi enti yɛhwɛ a on sɛ ebi wɔ kora yɛ efie kunya ɛne ne table ɔtena so wɔ fie edidi ɛna ɔno ankasa oni bi tena so ne nti ɛna yɛaka kyerɛ ne sɛ ɔmfa mna sɛ ne yɛbɛyɛ a obetime nya baabi atena akonnwa ne maame tena so ɛyɛ aduane wɔ fie ɛwɔ gyaade no ɛna ne table so a ɔmudidi so enti ɔno bɛ school na ɔde aba ɔkɔ a na waso ade kɔ ɔde na ade kɔ na ne papa atena akonnwa so na wadidi wɔ table so oh abusia Ashanti region Twedie D basic school deɛ kɔ so ni mama me wura ho papa mama je yɛ ni ɔmo na matumi yi ɔmo hwɛ yes otia na wantia ni ya yes na wa hwɛ nti nkura ni bi prepare pa wow mama odin de sɛn Abigail Buadi mama ntena wo nkyɛn Abigail tena se akonnwa ni table di firi hine bae if you want the man o ma me the man wow enti o ba ya na wo bre eso a wo bre wo ho efom a wo te a edam ha mfuturi ha wana kwan be so ya na mfuturu ne wo ho fi wow edi enti na wo ba no wo de akonnwa ni table fifie bae Famba minha kunyantina. One farmer wunya kunyantina so. Iti na ode buy. Aban beba be yama wate. That ye adwuma be na apesa we. Na ye nurse. Wo be ye nurse. Na wa wo kwane ye. Mo mo nsema ma me nurse. Mami a ye nua be ye so be ye nurse. Ye nua bay ya bofre ye bay a opese wo ye nurse ne papa akonnwa wotana so didi ene ne mame table ene wo de ba school e wo Twedie D basic school ansa na wotumie odin de sen Ali Musa oso desk wo akonnwa be na wote so o de wa akotana ho ne nkasa aha mo nsema no aha moye nipa sɛ na motena ha nipa tre mu nyina mo ntena se ma wo sɛ wo ho aye fi kakra de na amana ba ne sa emfuturo no enti ya na mo de nsu egu so ana aha emfuturo na aye wo ho saa no asɛm bɛ na abɛka kyerɛ Ghana aban Isira wo so mo be ya se ni mai na emfuturo ebo ya dodo emfuturo no bomb dodo nti aban mɛyɛ ma mo adwuma bɛ na daakye pɛ sɛ wo ye obeye sojani is original ho na salute ba ko na mehwe papa soja yeah mo mo se ma soja man aban ye mo asem bɛ na mbɛka kyerɛ aban Ghana aban wo nhira no enkoda yi twɛn wo na obeye school no mo de ama wo ye ba ye ne de owura ya kire se ona ye school prefect ye time ne ye friend SP within the same friend me course upon o gina class e JHS3 SP mbo sai na mu fili o da school fo a o mu wo school mu ha nyina no a wo yi o mu leader no how do you feel o hear the state of the school no sai na wo feel na de na abeka
de me free every say me free condition na e wo mu school han enye kula we say me free class 3 and me ba form 1 ma ba form 2 na say me form 3 form 1 edan we mu na ye tena ye say ye hwesoro ho no ma nsuo to a eba nyina ntokro no e ma nsuo ne boye nti ye ba ebi wo teachers for no kra no na mo nyanya attention age say omo ba ye class ya say na ma betina ha nti age say pon ye nti nsuo ne to a ye ntimi nsua de ye kra na eya emu atimi ba ho ye timfutrom da bia obi ana se eye basa nti de betimi aka ne say ye hia mo wa school ma say the school ye na ye class 5 na we ye asase kakraka na omo be si dan nti ye kura ne ye se ye nenka edan ne ye betina mu first enso ya tena ma ya sha omo di nuani buso no ya bom bo ama isi kura edan no emu nua nyina bubu ti say haya na still ye te wow emu be na ya na muta ba mu class no aha say kwankwa lo bi bebre wa ha say otiwa bo say o ma be fa ho bi be ka wura mpoma ni mapie we wura mapie kwankwa de bi no motiwa he ebu ye ku ye ba form 1 ye ku scorpions be 3 wo dem ho wow nti ye hia boa SP asembe ne twa to be ka kire Ghana government asema metimi aka ne se ye hia mo wo ye school mu hanu say edan no ye wie edan na nti aka furniture ne roofing no ti esre aban ne se obeba beboa ye na wasi wa gu edan no so amamo ye da se SP bodi ni bio ye frɛ me Opemsuo SP Twedie D basic school say na on the classroom ha tutu emfuturo wa ha yes mo ba je se mo konsuo na mo de apetepete class ndi ande how do you feel it is saying enye say it from enye because o class kla na say o best school at o say we neat na so o pon school o hwe na say ohun na ohun aye mfuturo beblebe de bia che say ye water class na ansa na yetimi atina ho e ba san so na class won so aye tan o say o water wa ya na ateche nu nsuo ne ade nti ye mfili nti mama ni nye ye ninje wow water de ye white nti ene okwa obesi ana won tade no do mu change na na me say ni de school my entire day 5 okay nti da bia na wo de mo enna emfuturo no ne emfuturo ni ade nti da bia ne de asembe na beka kire Ghana ban a wo tie yesisi a ene mpanimfo a eyi wo ma sede se wo be school yi mamo pancho de metimi aka ne say yesre omo mebboa no mo ntimi meye dan yi maye because na edan no mo chance ne ho class 3 yetimi ya omo wie school no mo so me be dikan ya tena me so yesi ne betenem nanso ye do 3 ye ba be wie school still ye boss mpanwa e de agusu nyina asa abubu ya ye hu se ye be wie so na still ye nsinti ye sere wo mo be si dan ne maye de metimi aka championnifo am sabo odin ni bi me din di Nelly Amano o ye de wa me SLC Girls President. Okay, that's. Within the Augustine or say assembly member for Twedie electoral area in Achumakwahoma districts. You and they about Twedie Kurimu. You who said the Twedie D basic school any JHS Netebiati. On a one mobile what you find. You mean you said of some the anamon to be brave. You hear blog when they see one title the a walk on honor. And paying for my who say is in 1918 ho and 1918 and almost see school down. Now when him say ne kwan da a champion year kwan intino. The koba and say and paying for na dream no and I say ye paying for me chiku na dream no. Omutu a dan mamana. So that by ya a dan no mobile form na akola to wo suadia on to the new car airport so the bear concentration no e be ye adwuma eno nti omutu ho na woni mi say the ye kwa anim na rotion e take place ene ne ma no
na afi say ɛdan no nti ama sese no nsuo tɔ a ewura dan no mu direct sese nsuo tɔ a nkwa ne ntimi ntenam ensua de me bɛyɛ assembly member yɛ 200 moa na main kan entuatua etiefo aso no bɛyɛ 2019 ɛna former DC na ɔkyetawia eka kire say afi de esu na yesu no wanya get fund projects to the baako eba twede ɛna ye kate sword ana ye de asobɔ form December 19th 2019 say ye be see ɛdan no ampa contractor boaboa no ba site so ba be see dan no esan say ɛdan is whether dan nyina ye death trap ye betime kum nipa at any time enti contractor no start ye kodu ebi na no ehu an say wa plaster dan wa bra omo so yehu prekopen say odinua agudan no so enti enua no go so na ekwa afe onfa nchanse me go so ema me say to na moko additional assembly ema me ne satam this year no ne friend Prince Kakari honorable Prince Kakari ema ene ko di ho nkomo engineer no ne friend engineer Kofi Akufu eno me nyina di ho nkomo say science dia omo pay contractor na because na yene na no mo abo oman afode Eastern share mu a your friend homecoming enti say science dia contractor no wode nua na guso say be nua na nsai na nkora nso benya bi atena no ko mmra ne ne ntena ase na se besi akora na ye mpema no no mfa nchanse ngu dan no so say na be ya nkora benya bi atena ye bo contractor e bo no enemeba ochira meba eniche meba wa in fact, the company name ni there. Me rank bed me one number. Okay. Yeah, your friend now one man you know. Teacher for me and chef for the catch say. School na ehun is say on a double stream. You can a double stream A and B from KG to JHS. Okay. A and B school. Even A and B no kura no nkura na tete so 60 in a room. Yeah. It says that dan ni one you know. Who the 60 no mark A B class ya bom. Na say nkura 20 and a tidda back home. Yeah. And call 120. A dance answer your papa. Ain't he? Yeah, no, I was a yes, Sandy. You better pavilion be. You better patabi pavilion near the amount. No matter name. Said a bear or monoso addition so better my cosa. In fact, Opemsuo more the money educate a church. Yeah. Make us a maybe. Mobile my catch them say. Sunset school down in Yintino, and granting Riase in Suandi. It is so tar, I was so more a solid because in so besagu or more book no so. Empo and so toners and tintamna de chia. O want to be in co school. As I say, so besagu books no so. Empo want to meet us here my war, a betigo motion. A cobasa my said, a chef for near Betrans and there, and on my no 2 shifts. If you no pa, maybe Macquaria. Na no so e course anso amoayen one utimi hia kwara no pa wase be wa wia utimi hia na wia eno de no na kwakoto ba wa wo hwe school building ya se de enua ye de board dan so nyina apro bebire apropro ama ebi mu bubu edan walls so ho apapai a ehu ansa wo hwe stage na eni kwan se nipa kura atenam esua de wo ya assembly man wo be susu sei yentu school nim anasa ye madan no ho munkum koda yo me das me nua e say state say de wa wo hwe dan ne tibia ne nye me das me nua edu abi kura no say da wo kan edan state nti no me yesa ante dia me pe canopy ama wo mo no mo ntena bonten but the sense say we also bona djuma ho ban nti no education director anti asema me but me ka chan say me as education director Madam Doris yes wa anti asema me say ekoba saa emwa it was a diner apapai ni ekoba asa no nti no ena ma ye sa pavilion na make but they say yeah edan no stage instead of work no ba bi adu no edan no mpo menyini say bi mpo say ye ka say ye boss edan no be yi dabi enti say no say mo ka no media me person ka school ni ke tum yes na em ni nyina mu no me person nyame ya aduma independent day ni twem me ni education director ba ko tenase in fact yedika ye ho de kakra ama metima ka say current regional minister yewura Dr.
Amoakohene wa free coordinating director so be man report about school no me no ka say last week Thursday coordinating director so call no ho ya mo me the contractor number ma mo free contractor no but me no the me say they say empayinfo me say we just a get fund because a get fund project and me say e bia omo ye process no but the message say process no enye intentem enimu ya mayen and this idea message say me ma ewu nkonkosi ntino menye minister of education menye even say regional minister menye MC and I say DC and I menye director of education nemo mem share say assembly senior be frame assembly member na say be kakra wo de echu aboso mo de ayewa de no na afi wo de twa ho kwan wa abra say be yete we ntra ye ka voluntary work na ye but assembly say so a e was say yetumi to one among e de ye ma asem ne ma say was say bo asem no ho ban enu nti no nyame adom na say na watwe we twema na watwe be say me director of education ba kwatena ase say enkosi say aban baba ye dan no ye man kwa no nko school say be ya ebeboa na abo nipa ho because say ahwe na akra ba kokora hwere ne nkwa e say ensu ahase totom frama ahase fefa ehu pa na ma sa na me say appeal say yewura amoakohene so 8 yen na say omo ye repackaging of contract na sa contractor na de ye hia no biu say contractor no onye adwuma nwie da even okoye adwuma bi wo district bi a na sikare da ho onye adwuma na magi ni sika akura no mo terminate contract ni free nsem to onye obi a obetima ye project na de amanye enti yewura mo akwata mpe obi a oye owo efa nsen ahoden e wo sika fam say bia on tia say get from tia me kanti me ntimi meye na emomu no omo repackage ma obi a office say obadwene omban no ho no wadwene school mo fra no ho no watumi ababa ye adwuma no ama adwuma na emom enye say bia threatening and I say bia wuna bi ene ye pese ye na emom no ma so nye na nimode ni yie mutia moko asuma hu say the state ni sitie ena old one esi asuma hu say sitie enti eticha fo ndo mu ni ano na emom no mene nananom a omwo kuro no nyina no beka etira pem ni ene director of education kokwatana se wi a e beka checha fo say be ye no be akohwe ne bankwa anasa akra be hwere edie ye nti because any pakura bi obahwe ne nkwa no yenim e daache obaba ya ma Twedeman obaba ya ma Asanteman obaba ya ma Oman Ghana eno nti no sana ti dia sempanyimfo say Twedie D school no enkura ne ntina fi na omo nko school a eye better enhyehyɛ foforo kura betumi aba asɔre bi kura ɛwɔ hɔ no wo betumi agye asɔre na ebia for the meantime enkura na kom school no na sebe afei so no mo tu anamo foforo dia fa ntu de me fancy a woni asɔre dia no de eye better asɔre yen nim say omu si auditorium na kakaka sabi o enye adidie no mko didi yakase ye pedane ho enna say wo ka say wo chiem kura na asɔre dan wo hwe kuro mu a asɔre dan so ye Methodist ne Pentecost and the asɔre dan do do say na betima chichemu a enkura na nyina betimi akom ye da say ene na animu ya ye besere aban panifo ye besere ye regional minister omampani John Dramani mama na mu ene education for say muntu anamon na mummra Twedie D basic school na school ne tebia no eye owuo apakan owuo atwede ne si ho no ya nhwe ya ensuo to anamframa fa de ye bete no enye papa ye mpese asembesi ansa na mpanimfo tu ho na monti ene Opemsuo TV na Opemsuo radio ye kase mpanimfo tu ho na mo sesi a na dua enya wo ebewo wani no ye tu dua na se na ye nsensena no ye damose